ongwantuli mntomdala mangize lapha ngiyabona mntomdala into zakho ngathi ngihamba ishayisana bayaphila kodwa ekhaya umama ukhona ubaba uphi ekhaya khona nobaba songisebenzisa sakwaba nasesekhaya umama noma sasekhaya baba mntomdala sondela umuntu uthi isibongo sasekhaya baba siyeke into zakho ukuze zihambele kahle usebenzisa isibongo sasekhaya umama mntomdala uma ngikubuka njeke kukhuluma amakhehla mangiza lapho ukuthi kuyashayisana wena ngathi ungahlanganisa impepho nomgqama bese ukhuluma mntomdala ulungise into zakho ubatshela abasekhaya umama ukuthi abakubheke ubize idlo zasekhaya umama uliyeke lasekhaya baba Isikhathi sesimene sikamoya ngikuthatha intombi lakho ezeyindani wena umuntu ongawuthola umsebenzi ukhuluma kakhulu wena umsebenzi wami into zakho zabe shayisana sisenze intombi imbala ukuthi intombi yayithola namhlanje iphinde kuyeke ngakusasa ngiyabuza intombi leyo wena umuntu ozoyithola imali kodwa egcine nakho ungayiboni isebenze ngayiphi indlela ngikuyedwa esimeni saNkulunkulu Jehova kwenze njani wena udinga ukuthi ukuthi umuntu uyogezisa wena uneyintwana wathi usazula ekhaya kini ngithi kwenze njani kodwa uNkulunkulu ungazi ukuthi ngilo mntomdala ulungise into zakho ngesikhuluma zonke indawo kumele uthole inamba yakhe ukhuluma nabazali sikhuluma nabazali ngoba ukhuluma nabazali batshele ukuthi kunento engalungile wena ufuna usebenzisa isibongo sasekhaya kini ebese kodwa isekhaya komama kuba yini namandla uzoba nzima kunzima sakithi utshela abazali kunzima sakithi kunzima sakithi kunzima nsizwa kubi ngaya kumsebenzi akukho sidalo kunzima